Hello, salam ko sagun johar joto ko sagun daram gomha parab re ar nitok do karam agu bon chala nyego karam agu bala katat ne porna ar bad baki kami ko do nyela ar dekha gede dekha bona jasti inho bon badaya tabon no do khali nyel kate ge na thike nyok ka ma tabon jaha ko bon badaya ar dine na ayub jo bon nyela adela bon to nitok karam agu bon chala lenje Apa hoy?
karam ko do bon agu setra ka ar nito do pe round gan bon ene acur nyoga ar ina pore do na olak se bajana ko bon ready ke pura sunum ojo chalu kena ludum nyog masa ti ti ra taja anak dina situm nyog do chahol nyog ona pura ready ठीक क्या bon nito do dhinang ge bon tangi ka painting kate dhinang na painting kate pura hiju ma tagड़ा abon ha ar one onka bon agu ke karam ko ar dinang na chet leka enej ko huyuk kana ona kana bon nyela tinak ko bhiluk kana ona ko bon nyela ar chet leka ko enej kana chet leka ko tui akaram ko ona kana bon nyela pattu re ona do ar nitoga blog dena nede ge bon muchet ya ma tobe sanam ko sagun johar pattu tangi re tabon tahan ma adi logon ko bon nyaman